emadoda yazi abantu le ndawo hey emadoda salibona nzisi hayi siyaphila right isebenza lapha esingalidadi okay singacela ukubuza ungasitshela abanga sikhona kubani yenza ngokwani lapha esingalidadi isigaba ukasele ukusebenza ngani Nethando project technician lapha project technician. When we talk about the technicality of the project, now I say so technician lapho yenza lapha esingalidadi gardens. lapha mina ngenza wamaplani Okay. amaplani wonke la semdlulile siyawazi ngephanda ngiyakutshela ukuthi le plan ibiso i-quotation yangikhona ingena nezameni ezindayo noma njalo Quantity surveyor konke. yenze njalo lokhu sinqama client ngile ngihambe ngiyatshengisa izindawo zabo ngaphezulu. So ama-plan lawa yiwo yakho lapha. Noma client bayasasebenzisa. Okay. Ukhulume ngendawo yokuthi uyahamba uyetshengisa ama-clients ama-standard. So mina ukuthi nebuya lapha ngisekhanda lapha. Isekhanda. Uyazi nje njalo iphutha uyiqama iphutha Phezulu phezulu. emadoda Vignati Garden. Yes? Manje lapha nje akubona section lapha kwaba konke. Ngihamba konke manje ngireception esibili manje ngiphothi The section is large. Project technician, quantity surveyor, map interpreter, emadoda. Hayi siyabona siyabona. Yabona uclean lapha akufika kakhulu lapha. Ngeke float icazimula njani? Khangela ukuthi icazimula njani. So ngaba client yakuyala lapha abantu bathanda ukukhumbula lapha. save lapha. Xa ukuthi basalele abamele ukuba beboss bahambe. Baphumule lapha. Okay. Uyobuye ngithenge phi? Phansi lapha ngiyabona amanzi ayekho. Utshalo buluhlaza. Hayi siyabonga kakhulu my sister. Siyabonga kakhulu. So manje makuqhubeka kude so the legacy of Mathebele legacy siyabamkela ekhaya. Hayi siyabonga kakhulu. That's